Croeso i'r stream, pawb. Croeso, croeso. Ni'r, O. Mae'r menu hyn yn creepy. Mae yn really creepy. Gosh. Oh god. Ie, croeso pawb. Mynd i'w chwarae, bod yn chwarae SlenderTubbies. SlenderTubbies. O'n i ddim di trio Slender Man achos fi ddim yn hoffi'r stuff yma, ond oherwydd mae fe'n hydrofn? Ni'n mynd i dal dweud hydrofn? Yeah. Spooktober. Ni yn fod yn ddewr. Mae Owain lot fwy ddewr na fi, hence os chi heb gweld eto, ewch draw i'r channel YouTube. Mae fe wedi gwneud loads o playthroughs o gemau arswydus. So yeah, ewch draw i wylio nhw achos fi ddim yn hoffi'r stuff ma, so ond mae Owain yn hoffi nhw llawer. Yep. Yeah. Full tubby jacket. 50. Toggles select SlenderTubby battery full tubby jacket. Right, just mynd I cifio hwnna. Rhaid yn rhoi a room name mewn. Oh, fantastic. Great. Neat. Yeah. Nawr, ydw fi angen anfon ti y room details? Fi'n tybio, achos, yeah. Oh god, yeah, mae just wedi dechrau. Yeah? Yeah. Okay, well, so, yeah, be right if you just... Okay, anfon I ti. Okay, so join, type host, IP, yeah, brilliant. Oh, yeah, wedi anfon ti y room name ac Oh, fantastic. Fi'n credu ni yw'r unig pobl yn y byd sy'n chwarae fe, achos o'r mewn y server list. No, seriously. Fi'n gwybod sut mae wedi gweithio, ond fi'n hoffi hwn, though. Time for Teletubbies. Oh my god, yeah. Hello. Select 10 custards. Hwn yn brilliant. Right, ni angen ffeindio'r Tubby Custard. Oh, na. Time for Teletubbies. Uh-oh. Time for Teletubbies. Be? Oh, rwy fi'n troi y bant. Okay, be? Ah! Be? Let's paid mynd y ffordd hwnna. Okay. Let's just mynd y ffordd hyn. Let's try ffeindio Tubby Custard. Right. 50 hyn. Oh, fi ddim yn hoffi'r sgrech yna. Oh my god, mae Poe yn dod ar ôl fi! Oh, bloody hell. Poe di llafu. Boi, ti di marw yn barod? Yeah, mae Poe di cael fi. So gwylio, mae fe'n dod ar ôl ti. Mae Poe... mae fe'n really bloody scary. So, gwylio fe. Oh, beth yw hwnna ar llaw? Oh my god. Okay, remember fi... Oedd hwnna'n gyflym iawn. Right, then I just dilyn Poe fel ysbryd, and I roi ti'r heads up. Okay. Okay. Mae'n dod draw at y ti. Gwylio Poe. Oh! Yeah. Ble mae e? O, na, mae ddim. Mae ddim, fi gallu gweld ti. Mae fe draw... Fi ar bwys y hewl, right? Right, a fi. So, mae fe ochr arall y hewl. Ond... O, na, actually, felly mae'n i symud. Oh god. Dwi'n meddwl rydyn ni probably cael ei torches arno yn rhy hir? Falle. Hello? Oh my gosh, nes I pigo fyny Tubby Custard. Yeah. Yeah. Brilliant. Hwna'n wych. Oh, mae'r con. Oh. Time for Teletubbies. Be sy'n lawr fan hyn? Yeah, remember when ni'n cael ei torches arno rhy hir neu rhywbeth? Ah, right. Ti'n gwybod sut I troi nhw off? Just gwasgu. Ah, okay. Oh, so sim fel, literally, dim ond torch sydd, like, torch sydd yn ni, dim byd arall. Yeah. Ah, okay. See, achos nes I ddim chwarae original Slender Man a dim byd, fi mas o'r loop, so... Yeah. Right, so... Oh, god. Gosh, hwnna'n gyflym. Remember I got clywed e, mae rhywbeth yn, like, tu ôl fi. Hwnna'n fi. Ond na, falle...
Na, sy'n byd tu ôl ti. Na. Ddim yn credu. Fi gallu clywed, like, syniau. Rhywbeth yn, Unless like, ti'n gallu clywed fi. Na, fi gallu clywed my, like... Oh, yeah. Yeah, dyna sut maen nhw'n swnio. Winky, winky. Dipsy. La, la, ho. Tubby Custard! Nice. Okay. Yeah, Right, gall yeah, hwnna na. bod yn stream eitha doniol rhywbryd i ni just chwarae'r holl gêm mae Teletubbies. Oh, mae'n dod tu ôl ti. Mae literally tu ôl i ti. Fi ddim yn gallu neud unrhyw beth i helpu ti, ond... Oh, mae'n redig ar ôl ti. Just redig. Redig. Beth yw redig? Shift, yeah? Yeah. Oh, mae'n literally right tu ôl ti. A mae fe'n kind of gyflym, actually, am Teletubby. Ydy yn dal tu ôl fi? Yeah, mae'n ddim yn stopio. Na, mae'n tu ôl ti. Oh, Sut dwi'n colli? Yeah. Oh my god, mae hwn yn really agos. O, mae'n Tubby Custard ar llawr. Oh. Yay! Di'n yn cael nhw i ffwrdd, fi ddim yn credu. Os unrhyw beth, bydd Poe yn fwy grac os ti'n cael Tubby Custard fe. Yeah. Mynd i ffwrdd. Na. Os fi'n, like, fflachio. Ti'n redig nôl? O, na. Hwn clyfar. Oh! Oh no. Oh, mae literally tu ôl ti bad. Mynd i ffwrdd. Oh no. Oh. Mae di cael ti. Damn. Oh, mae'n mor creepy. You have been defeated. Wow. Close server, return to main menu. Oh. Okay. Oh, wow. Gwych. Slender man. Oh, okay. God. Right, trio eto. Yeah, trio eto. Mae fi'n galw fer un peth. Cool. Right. Rwy'n 10 Tubby Custards i collecto. Right. Dwi eisiau i gadw fi ar 10, neu mynd roi lawr i, like, 5. Gallwn ni droi lawr i 5 os ti eisiau. Yeah. Jyst i weld beth sy'n digwydd if fi just, llongyfarchiadau. Yeah. Yeah. Yn cael no service. O'i ti di creu eto? Just wedi... O na, ti dal. Oi, sorry, yeah, ti Press dal. X to look behind. Oh, God. Right, let me mas. Return. Oh, gosh. Dechrau eto. Hello? Wyt ti gallu ymuno? Dim eto. I'm doing searching for service. Ah, dyma ni. Perffaith. Time for Teletubbies. Alright, for Teletubbies. Wyt ti mewn? Yep, fi mewn. Oh, God. God, ble wyt ti? Fi'n dod. Oh, rhaid gweld ti. Right. Right. I'm going to just ymarfer redig yn gyflym. Okay. Yeah, dod i Mae fi. dy fi sprint. Bit. Rwy'n fi'n gweld blymyn Poe. Oh, mae'n mwy creepy heb bloody golau ymlaen, though. Ydy'r Pwys... peth ti'n flickro? Be ti'n meddwl? Ydy'r torch ti'n flickro i ti? Na. Na? Okay. It's just... O, ti'n lli redig fel na? Yeah. Ah, okay. Shift. O, neu, right click. Oh, yeah. So, na eitha handy. X yw edrych nôl. Okay. Right. Ti'n mynd i'r tunnel Oh. gyntaf? Oh, yeah. Oh. Iawn fyna? Let's mynd i'r tunnel. Oh, na. Bydd Poe ddim mewn y tunnel, na. Oh, gobeithio ddim. Oh, God. Oh, my God. Ti'n meddwl y stafell yma? Be ti? Is ti mewn i'r adeilad yma? Na! Oh, Rwy'n dod? be ti? Rwy'n tu allan. Paid mynd tu ôl fi. Okay. Oh, fi gallu gweld e. Sut fi'n stopio? Oh, redig i ffwrdd! Ble mae wedi mynd? Mae'n redig ar ôl fi nawr, fi'n credu. I'n mynd i'r tunnel? Yeah. Oh my Oh God. god, yeah, man. Oh! Oh.
Just ready, just ready. Sut ni cael gwared o fe? Road closed, though. A ni... Gall mi man? Oh, na! Dead end yw e! Oh, Oh, ah, mae'r sugar. tunnel! Mae'r tunnel! Yeah, fi'n gwybod, dead end yw'r tunnel. Oh! Mae'na like card am drws. Ble mae wedi mynd? We escape? Ble yw ti? Disgrifio ble yw ti? Rwy'n mewn y tunnel. Rwy'n Oh, like... Oh, sugar! Ble yw ti? Mae'n redig ar ôl fi. Fi ar ochr arall fel yr... Fi'n trio wneud loop mawr i dod i ti yn y tunnel. Oh. Rwy'n meddwl rwy'n gallu clywed ble ti am? Oh, God. Oh, God. Oh, na. Oh, rwy'n gallu gweld ti. Yeah? Yeah, ti'n iawn. Bydd e probably right tu ôl I fi, though. Na, mae ddim. Mae fy wedi mynd. Oh, sugar! No mind, mae yn tu ôl ni. What the hell? Okay, let's paid mynd mewn y tunnel, mae'n dead. Yeah, okay. Oh! That's horrible. Oh! Oes gyda ni fel unlimited sprint? Yeah. Oh, good. Diolch, Beth. Right, ni'n gallu mynd yn y drws yma. Yeah. Mae'n gadael fi. No. Oh, scheisse! Na. Oh. Oh my god, mae sgrechian yn horrible. Yeah. Tubby Custard. 4 remain. Whoa! Oh! Do not enter. Dwi'n just yn mynd I wneud y perimeter I weld ble mae'r... 4 custards remain. Yeah. Well, mae'n dilyn fi nawr. Good. Mae'n rhoi fi amser I just edrych o Yeah. gwmpas a cael look round. Danger Oh Tubby my Custards. god. Yeah. Fi'n mynd I wneud un lap o'r perimeter I gweld beth yw'r opsiynau. Oh god. Ooh. Yeah, remember mae like a whole lleol, like lle, ble mae Tubby Custards mynd I bod yn cael golau a stuff. Like... Ah, okay. Yeah, mae'n ei synwyr. Achos literally mae hwn fel fortress. Mae fe fel wal mawr o gwmpas y holl thing. Fi wedi bod yn sprint am fel y 2 munud diwetha. O, ti'n ffeindio lot, da iawn. Nice, mae'n dau ar ôl. Good. Oh, dwi ddim... Wedi colli. Ho. Oh! Well, Never mind. ti'n gallu gweld o'i ti? Right, ydi neidio yw Oh! spacebar fe? Oh, yeah. Oh yeah, man. Ddim siŵr beth mae po on. Ond... Oh, hello. Hello. Iawn lawr fyna. Fi gobeithio. Mae'r perimeter yn eitha... Horrible! Pam maen nhw'n neud y television jump scare thing? Honna horrible. Dwi ddim yn neis iawn. Oh my god. Spooky. Spooky iawn. Oh, does dim byd na fan hyn. A fi'n If stuck. they're soon o'na! Na, oedd yn just fi'n trio neidio mynd heibio rhywbeth. Okay, mae po yn right tu ôl fi. Okay, good. Ddim good, but at least fi'n gwybod dwi ddim tu ôl fi. Oh. Na, joke. Fi just ddim yn gwybod ble mae'r custard ôl yma. Rai bod e yn yr adeilad yna. Yeah. Because there's no way bydd ni'n cael getaway gyda neu gorffen y gêm yma heb mynd mewn yr adeilad yna. Yeah. A oedd fel corff ar llawr y stuff, so... Right. Fi'n mynd Oh, dwi wedi ffeindio keycard. Oh, nice. Okay. Right. Na I trio ffeindio. Does dim fel map ar yr ochr na dim byd, so... Nope. Bro, if you just... Kind of... Oh, fi allu gweld ti nawr. Ti'n digon agos I fi weld ti. Yeah, Okay. mae po yn right tu ôl fi. Oh. Right, dwi ffeindio keycard a roedd na drysau ti fewn y tunnel. Okay. Oedd e? Yeah. Okay, oh, Jesus Christ.
A fi'n dilyn ti nawr. Oh! So. Hwna'n fi. No, we're not like static. Oh. Oh, po! Jesus. Ydy o'n right tu ôl ni. Ie, oedd yn, a wedyn nes I wneud loop round I gael y custard. Yeah. A wedyn sylweddoli, surely, yes! Oh! Un custard ar ôl. Come on. Nice scene. Oh, mae'r chwerthyniad na mor spooky. Yeah. Just like, what? Okay. Awn ni'n mynd i'r adeilad then? Neu ti eisiau mynd i'r... Yeah. Rwy'n mynd i'r twnnel I trio... Twnnel gynta. Okay. Trio'r twnnel then. Yeah, mae drosau yn agor yn sy'n siŵr beth sy'n mewn wedyn. Oh! Oh no! Oh god! Oh! Lala! Oh no! Oh na! Oh na! Paid dweud bod Lala ar ôl ni hefyd. Oh sugar! A mae Lala gyda gwaed dros i. Mae'n mynd am ti! Rydyn mor flin! Oh bloody hell. Oh no. Oh god. I've got rhywbeth mewn fyna. Rwy'n mynd nôl mewn, just I god os rhywun. Okay. Oh god. Oh, hwnna'n creepy man. Y dau nhw'n ar ôl ni, na. Ni gallu loop o rownd mewn unrhyw Oh meddwl. yeah, nice. Okay, Unrhyw beth mewn fan hyn. Beithio. Does dim byd mewn fan hyn. Oh na, hwnna'n cas. Cos... Oh na, nhw'n dod! Okay. Oh, you did. Oh na, ddim Lala! Lala di cael fi nawr, bloody hell. Oh no. Oh my Da god. ni wedi marw. Hwnna'n anodd, man. Yeah. Oh god. Oh, ma. Pa mae Lala mewn fyna? Oh. Beth mae Lala di bod yn neud? Dyna'r cwestiwn mawr. Rwy fanna nodyn ar yr bwrf yn dweud rhywbeth, ond rwy fi ddim darllen e. Okay. Right. Let's trio eto. Oh god. Nawr, tiod, 90au oedd y Teletubbies I ddod mas yn greiddio. Yeah. Yeah. Wow. Wow. Yeah. Wel, ddim yn 90, ond yn y 90au, yn y degawd yna. Dwi'n cofio beth yn ni, probably fel 96 neu rhywbeth. Okay, mae'r server lan. Guess. Yeah. Okay. Roedd nhw'n huge hefyd, oedd nhw, like actual costumes, y Teletubbies. Oh yeah. Nhw'n like dros 6 foot neu rhywbeth. Wow. Yeah. Now, rwy'n meddwl mae golau yn y... At least... Rwy'n meddwl if hwnna'n gywir yn y game olaf, sy'n siŵr am y game hyn. Right. Like yr un greiddiol. Oh, probably nhw wedi mynd am yr un fath o beth, dwi'n tybio. Yeah. Felly, gweld... O Slenderman, y game greiddiol yn game am ddim, am rad ac am ddim hefyd. Great, yeah. A de? Yeah, was Slenderman. Yr un cyntaf yn... Okay. Yeah, so os ti eisiau, like, paid dynofio eich torch. Well, dynofio fe most minimum ti gallu. Ah. Oh, nice. yeah. Well, We escaped from the bunker to previously prepared room, taking advantage of the fact that there's a surface crack in our facility. Something followed us. We closed the gates behind us, but somehow it still caught up with us. Now at the last... Oh! God damn it, Emrys! Noswaith Emrys, diolch am Foxy Scaredau. Rwy'n actually jump scare of me. Oh, man. Diolch am jump scare, Emrys. Oh my god. Oh yeah, please do not open the doors when dweud. Spooky, spooky. Oh my god. Oh shit. Oh na. Mae di lladd. Open the door. Oh. Be sy'n fwy spooky? Emrys. Be sy'n fwy spooky bod Poe just yn sefyll yna? Mae'n dal fyna. Fi'n gwybod, ond ydw I just redig heibio fe? Probably. Tri o fe. Rhaid I fi. Be di'r gema?
Oh, bloody hell. Rhedeg syth mewn i'r wal. Oh, damn. Ie, achos o'n i'n methu gweld, right? Oh my god. Game yma yw fel the Slender Man ond Teletubbies version. Mae'n cofio'r un SlenderTubbies, Emrys, like roedd yn popular ar YouTube, like, couple blynyddoedd yn ôl. Oh, yeah. Mae'n basically like remake o SlenderTubbies. Yeah. Epic Games? What? Yeah, mae'n defnyddio'r Epic Games Launcher am like thing. online multiplayer. Bach yn Mae'n mad, ar isn't it? itch.io. Yeah, mae'n ar itch.io, mae'n defnyddio Epic Online Services neu rhywbeth. Yeah. Crazy. Ydw'n iawn. Yeah. Yeah. Ni ond, basically, o'n i'n meddwl, mae Poe yn really anodd a mynd i lladd ni, a wedyn, o nynlle, mae Lala yn troi fyny i'r party, so... Fi'n agor o drysau i'r bunker, heb darllen y note, a fi'n dweud, peidiwch agor o drysau. Yeah. Right, dwi'n gwneud map gwahanol. Yeah, please. Maze, yn swnio hwyl. Oh, na. Oh, God. Okay, Oes pa game launcher dwi'n agor? Mae'n just indie horror games o bod man. Yeah. Fi'n gyfo. Select a Teletubby, Poe, Dipsy, Lala, Tinky Winky, Dobby. Oh, Dobby. Mae Evil Within 1 ar ddim yn yr Epic Games Store yn y bryd. Oh! A wsos nesa, ar y 6th, mae Evil Within 2. Oh, eisiau ni trio hwnna then? Yeah. Bydd hwnna'n dda, achos fi'n cofio mynd i EGX fi'n credu, a oedd y poster Evil Within, neu Evil Within 2 ar Earl's Court, like, massive poster, oedd e'n really, like, trawiadol yn gwylio fe. Achos fi'n credu... Yeah. Sorry. Back in the day. Na, I just dweud, oedd e'n pre-creepy ar y Morgan, let's pryd. mynd, ni angen mynd. Mae Tinky Winky yn... Sorry. yn agos. Tinky. Di'r deal yn mor dda yna, cos Bethesda nath y games, a maen nhw'n Game Pass. Okay. Well, Evil Within, ti eisiau trio hwnna then? Ar ôl ni cael ein lladd gan Tinky Winky, a ti eisiau muno gen i Emrys? John, single player di? Ydy e? Ti eisiau... Oh my god, ci! Hwnna'n random I fi. Naeth ci just dod lan ar y sgrin. Oh. Neis, ond gyda sgrech, oedd e'n really weird. Okay. Oh You feed your cube. Mae'n rhaid Tubby Custard ti ôl e? Oh, na. Oh, yeah, dummy. Nag yw'r fel y layout hwn yn debyg I fel inside the back rooms. Mae'n teimlo fel e, yeah. Yeah. They just falle map yma. Okay. Oh shit! Ffordd mae'n Na. You know thing, ni ddim actually gallu amddiffyn ein hun o gwbl. No. Oh no. Oh, dead end. Mae hwn yn gwaith na'r maze yn Toy Story Mega Drive version. Yeah. Or, oh sugar, mae'n right wedi pasio ni. Oh my god. Beth mae'n neud fel sŵn monkey neu rhywbeth? Oh, na. Oh, mae'n chwerthin. Oh, bloody hell. Oh, na! Okay, mae'n dod am... Oh, na, mae'n dod am fi! Be ni'n chwilio am, by the way? Tubby Custard, innit? Oh, okay. Wrth gwrs. Obviously. Oh. Classic. Ddim y tost. Weithiau maen nhw'n hoffi'r tost, ti'n gwybod? Oh, no. Right, ni di split o lan nawr. Yeah, rwy'n ddim siŵr ble ti'n mynd. Na. Bloody... Custard ma. Tinky Winky dal ar ôl fi. Dipsy, la, Poe, Teletubbies. Tubby Custard. Say,
O, 4, nice. O, Good mae'n job. Uh-oh. Oh, hwnna'n gosh. car Ti gallu advert dychmygu ni yn trio wneud hwn gyda'r hen mouse. There's no way. Yeah. Oh god, oedd hwnna mor gwael. O, fi'n clywed e. Cofio, diolch am y scary carad, Emrys. Rwy'n cofio, roedd hwnna yn terrifio fi pryd oedd fi'n fach. Pa scary card, fyd? Oh! Roedd fe'n just redeemer fy channel points. Oh, na. No, channel point sydd yn mynd on. Oh. Oh. Damn. Oh, fi ddim yn hoffi gemau yma. Oh! Jesus! Wrth ti wneud hynna, fi'n mynd i redeem o evil within a check os mae'n multiplayer neu beidio. Yeah. No, os di. Mae ar y Game Pass, yd. Ie, fi ddim gyda'r Game Pass. O. Sorry. Es i ffwrdd o BT hefyd, so oedd nhw yn offro, ond nhw jyst yn read a talk nawr. Nes i anghofio am yr ogi option hefyd. Ogi. Cefnogi cwmni o Gymru. Cwmni o Gymru. Ofnadwy. Yeah, ond, no. Evil Within install. Gobeithio ti cael deal da. Yeah, not bad. Lot gwell na hyn deal fi. Evil Within, by Resident Evil series creator Shinji Mikami. Oh. Dyna pam mae'n big deal then. Dwi'n meddwl. Yeah. Oh. Wnaethoch chi lawrlwytho grime, tinge of horror, of terror? Na? Oedd e'n un o'r rai am ddim, maen nhw'n mor aml. Random stuff fel yna. Right, Evil Within. Google. Evil Within multiplayer? Achos... Gynnu fi gymaint o games. Evil Within does not offer any multiplayer options. No, ni'n meddwl ddim. Oh, bloody hell. Wel, mae hwnna bach yn boring i ni. Right. Pam ni'n gwybod beth dwi'n prynu? O, di. Mae jyst yn dangos... Oh, shit. Oh, na. Rhaid angen redig ar heibio fe, dyn fi. Dwi'n meddwl dros 160 o games am ddim. Beth? Ble? O, na, go. 150. Epic. Wel, wsos dwi'n cael y 2 game am ddim. Yeah. Dwi'n gwan 150 o game am. Wow. Eternal Threads, ti'n mynd i cael yr un yna? Be mae'n dweud? Alter the past to save the future. Mae'n edrych yn diddorol. Oh, no! Tubby. Rip. Tubby. Think you yn beat fi fel yna. A single-player first-person story-driven puzzle game of time manipulation, choice and consequence. Mae'n swnio'n diddorol, ond ddim ar gyfer heddiw, ond definitely un ar gyfer y dyfodol. Sounds like hard work. Fi'n hoffi'r stuff doniol cutesy sydd yn point and click, of a certain style of it. Ddim rhywbeth taxing.